TV the name still remain about for back up and some I beg can be a more rem a bishum or ya a bishia hosem. Meaning say oh before GTV channel or don't to swa. Yamfa prank and near ma any emfama yet the near ma a real foot to some a brabomun some any near ma SC current and a deba. We don't bring pranks things yamfa prank emba. Memo about oh before GTV. Now what to say? Body other room. I chat here for chairman of phone in a meeting will be 4G. Shall be idea and some na air and yes, started free any idea na area hokakra. And now who send you in the womb. Now, the first one, yes, started from the angle of Yenya near Tutu, our free. DNT, I mean, ya bread and then say, you want some you be free the camp of Hoahi and a be free the camp of Ahojo TV host. And also on buying into the more buyer and because Porky air director are all film industry ninti ye be mana katutu ho asem kakra ye wia na yakọ into the case naka memo akwa ba menua ya menua onim tutu minim tutu pa na setere mo te sei tutu enipa bi a odwo obre no ase tutu obi a unsusu se wo wunti na asem president dabi di entia e wiase de onipa where papa no and they come from a bony deeper. Yes. In the pioneer, they be ordinary in some one. Who besides said didn't know for me to be free. I will never be a shimmer. Now, air condition crown, I'm a sweat, and until I'm meeting for face and Mama and because many are break. Now, who he, at the video be a ba. Naka who sent Casama to a busiani. And this is not a time Nanki is I our dear buyer. Nemom na ho anyasem na okaye no ye wo mum yenu angle no ye miyenu positive and negative na ho anyi speech o de bae ne se tutu a wuye no ni wuo no eye maame bi ne kun no na ne nkire mu nyina ne se maame no okoye sa double man ni bi otutu o sa atama tutu ye loto niema ne ade no na ho anyi peso o kire se na tutu ya azane bi and wazan kwazama amini 200 Ghana cedis so obe double sika na mane nti na ma me hwe anim se nka sika no ebe kọ nanim eno ohwe ya bibia ama adenti na tutu ti ase no ohu ahi amma ne family na anya awe ena from the speech on so kan se ohu ahi speech on so kan che se wa frɛ tutu frɛ no so wa amfa eno se another angle yemu se ho se excuse me yemu se ho se Eniema na tutu ye no ne bi ye anase ne bi nye ede ade na tutu ye ofri abrochire baaye no ede programs no ye na eloto ene saa ne ma senema me na me senema program ni bi enti asem na oho yi kan ye de any evidence but the angle wa ye fa ne say ye be fa the positive aspect and the negative aspect na ye tu ye hofo se abrante usisu a pa adwuma ye na mom adwuma na wo ye no so ye den for when it to form na hwe adwuma na oye no the consequences wo ho menua adwenkyerɛ bɛ na wo fa ho because na tutu ye hu sɛ oye program ya na loto program ne ade enti hu ahia asɛm a wɔkan no ye de any evidence but ye mpete from hu ahina angle no sɛ wɔse send mame na men send mame enu no bi na okolutu obi wo adwenkyerɛ bɛ na aka ɛna asɛm we ne ani abre anse na hu ahi ensem ekoso social media de sum na ma decide se me yedin metome bo ahye but nsem bebre na akoso me no ka say ene docket wa ha docket ne do so yie but I think say docket metumi abie docket ba ko pe no metumi abie ne docket metumi abie ye docket ba ko pe ene abrante ye frɛ no Osei Tutu oye kumawood actor kumawood ye ka Ghana kumawood de eja ko penso ba nyina omo betekyere ma kumawood timbe ye kumawood a untimi nkasa na wunni abrante ye frɛ no Tutu emfrim I think say wa make impact awurade yankopon fa ne kra ensie yie pa ene Tutu nti ena me wa ha sei I am here some drunk of phobia attention because Ghana hypocrisy edosu yie pa Ghana ha hypocrisy nyatwomye
edoso yie pa nipa mpe nipa suro so aka no kretse ni nwia ebra ho ye bibi na enye ye jai tu ajeje mu ye ni esi akwa ma nipa ni di bone no akopem se owu a ye bedi ne ho adanse ye bebre ye beka ho nsem bebre enti se ebasa wo a wo ye enhwehan se wo ye ajew se wo ye ofo se wo ye nawo se wo ye adamfo se wo ye ofo shabi munyina da dukadaya. Another 3 days or 4 days and a branch here your friend Tutu minyan tie se wato na nanamo anhye do otwana ni ahwedan. In fact me hwe kumawood fo a ya updating your start and blah 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 your Facebook page the way I praise you know da bia me kasa me hu ahi wo ho de ma me da soronko e wo nipa mu ye asama nipa suo se ye beka no me de da kro beka it is obi ti social media also obrage or kansam and then 3 days na my wife send you video bi ma nana have you seen this video and I said no. Why? What's wrong? And then echo, do you have a time for this nonsense or so when one I'm so forget sure obi on ma what social media what chaturo e dia tranante opeso ofoso ene hu ahi yepe but utumu ni betini yepe me hu ahi. You can never ever compare yourself to me hu ahi. Yes, be ka asem we ya kire nkwase afo bi etiti social media so aye hese me mo attention na sabi enso na to agya afa na de wakwase sa sabi pan any rabbits edi besim so ba be so nso. You are damn. Are you damn? I'm a teen sembia ekoso na ni sister na mfa yin konkosi hin time wana me hia se ba be kontoko wentimi ama me kontoko wadwane akote me sister awu asabi mi jam no ehu video na ade bedi atem wentimi amfa hwe ama ma me nka asam nkyere unya nyansafo unim nyansa onye nkwakiri osunim fa so wa busuyam uye kohwe akwa ani kwasa me so me ma attention. Never. I am the boss. I am the controller of Lawson TV and nobody obet me adi Lawson TV. Yes, munti asema me kaniye timif wontie me no badwem bam fantunitrim ye onipa bi wo ho no mo aho enne owu a na busua panini agina so atena simpie so ashedate se na wotwem yenu ntem obedin na wotweda no waye yi e de aka ho se nipa no ye frɛ no amabra busua panim peso obedege so because wonim so wagege so a eka ebeba fie anase eka betumi yapa because nipa na wawuo no woni agapade bi edi kotua fridge ka wodi kotua ka we so why so be yusufunu no so ani obi wo ho ne wowu na before see ebedi ni na watweda no age se 40 days aba ebusua panni di na watweda no wadi ayi no akwahye bi wo ho no ma abosum nsia ebi kura afe kire se ebusua panni nim se nipa no wawu a otwen ma 40 days ba ya nsa no wodi ni na watweda no se nipa ne mpampa wada so no ye toma itimi ye yi mesikani bi ka sebi wo mobra wo ye den na sebi wo ne hu anya be kontokwa. Hey, my sister, your friend Gloria or Italy. Listen, time will free Ghana kwabruchiri. No hang down mu. Come on, nice, neat. Or kwabruchiri no. Or the demon yama. Or the chene mame. Munti you. I have a lot of families. Omu to kwam demon yama. Etebusunya. Munti you. Yewo enanfofo matu kwan ebi wo US bi wo Canada bi wo Australia bra omo kono obi ade ndem niema ete na wo sabi utu kwan akọ abruchire ho no wo dem niema wo dija ye wo hefa wo te Ghana even student mattress common student mattress ye tono 150 Ghana cedi kura no went me antowi hunya ni wuo huani wuo se babato wentimi antobi
went me and Toby. Common student mattress went me and Toby. O probably Ujaka to hotel or catch hotel manager say, Uko Kumasia Hadiaba, and one on pa. You who know accounts in shame. Oh, when you were we and I mean here because of Sebi. Nkwasi af 1 year Jimmy for. But I am here to address the guy who called Tutu, the kumawood actor. The Kwasiabia one on every semi who why not semi what is social media. So Sabi what one not share piasu kwa the and a pa a wiani and you mother Sabi was so crop untimin compare through. How the wash a bear nimba trust social media untimin for Nanimuma, Utia yet says to box. What one I be doing when you at them. And I think say my man limited fire on that mean to me address issue no into me wahano. Muntie ni you. Abrantia ye friend tutua ene obi e postuno obi e praise no rest in peace nyame fa won kransie ye kan sem bebri time abrantia no odi bone no obi antimi anka nkire no I am saying this monta agene maame na won taage na busunyafo na mon kan kyerɛ nsɛm hu ahime me hye so ɔmo pɛ so ɔmo si ɔmo ba no na asomdwie ɛba bibia nsi wuo nati a ɔmo nkɔ hwehwem ɔmo nkɔ frɛ ne saman no wɔnkyerɛ de kun no me hwɛ ni interview bi a maame ne grante ye me ankasa me nua Rashad ne grante ne sa interview no Rashad bisa question bi sɛ maame ada na hospital yade sɛ bi nipa na yare be 2 weeks ma hwa emfa manfa na nkɔ baabi ɛhɔnom na maame ne bɛka sɛ time wa abranti ye frɛ ne Tutu yare ye no Tutu say okɔ baabi na okɔ ye say ye dutuo emom twetwe mpane ye efiri ni ha na nipa na say ye frɛ ne say kumawood mu ena ya tu na duru ma amenya no krɛ oba Tutu wanka no kra nkyerɛ wo Tutu 200 Ghana cedi ho ena obi de akuno ko frɛ ne saman na bi san sɛ woman bɛn no wɔ ya dani a wɔ gini sika hwɛ ɛtɔ da ho aba taifo ni bi wɔ hɔ no mo a ɔmo ma ya ade a ɔmo ntimi nsekere enka no korɛ utie maame ne interview na wɔ yɛ no a ɔse dan Tutu na hwɛ no 3 years nie saa 3 years nie no a na Tutu di sika brɛ ɔmo de tɔ aduane die no ubisa ne sɛ he na me ba unya sika na obisa nsa die even adwuma no woye listen ontumi mi sa ban sa die adwuma no woye sabe woye obatan anu mum ontumi nka hwe oh week bia no abre usika Tutu sori e watch TV so ene wasesa nkofo ene yetwa programs me mpese mebo TV bi adin wa ha ebi da TV we so na ono ankasa de ni face no e promote azanfo ene ono ankasa so de ne ho agi adwuma ni mu bi ene wo ye bi yes ene wo ye bi what advert na abon TV so ene I will say udi 200 series ba obenya 2000 en shabi dwadini a wo pesika hye ne dwadi mu hia ni bi o asend this card abrawo o send this card no a ofre Tutu say di na tem di mame na tem betu ara mame ne frame no sena na wadawro ma mi hwe say TV wei na mi hu sa branti a otwa sini a ye frɛ ne Tutu o promote papa bi a ye frɛ ne Boame say lotto numbers but why ni lotto number etire ena maame ne hu so mo say bo advert foforo yes send bra o send 1000 obenya 2000 o send 1000 obenya 10000 ena maame so okoyi na boss wo mu sika ni dwadie mu sika 500 cedis wakoti 200 cedis free mu o send sika yi a Mesa wana obfra obi amfa. Eko 2 hours. No simi ura wada roma.
sika me de adwuma ma send de ama wo wada wo ma so betumi a anka mesra wo de even kra ne se wo nya sika ne mfa ma me a ta de fa me sika na wo je ne ma me de we nso bu a wo se bu timi wo hona ma me ne frame se na wo betumi a frame ne na kasa no diska na ma se mama I can't because wo send this can one can't tell me di se betumi ya kafa wa afa kwan kra wo betumi afa so ma me ne ka tell me se na me ya dani o no bi mfa me sika ni ne voice na what the TV no so no I'll make sure say me de embargo beto voice no so na me wia wa kaneti kwa ma na kwasama do tio ma me ne se men kasa biem nka hwe na mo metre ne se me ya dani the voice na what the TV no so no me de embargo beto so me de injunction what da beto so na me wia wa kaneti ko ma me ne kan wan ka hwe biem na me gina so hwe ni din because unim omo no mo mpe no kure yetu omo fo se okoto so obi TV so o se be di little number and ye wono na adwuma wasunya wo se fasika ba diska kan hu se nipa ne sebi mpraduasa owo bi eni wo bi a aya na nipa bi nyusu ya dwen timi ye nipa ni bi de no obi abetra TV so no akwa for fake money egu bagim no what the show hey what the say baba nya say what the say baba nya say what the say baba nya say no what me I offended akwa send this kind de amano so for this ma me say na hu I will let the guy know that I am the Adeni unim Tutu sorry akwapim se kumawood gu ye no ode ne ho abazafo akromfo ena organti interviews ma safo ne sa first kabadi skafo no ena ono ankasa de ne ho aguram ode ne ho agura twomani mu ena ofra ya no afa na na asema simpa to woni ye adawroma mi peska en sende sei o se bia o sende 100 cedis e ma 1000 Ghana cedis o send 200 cedis a obenya 2000 Ghana cedis o send 300 cedis a obenya 3000 Ghana cedis tutu adwuma no wo ye no eni wo wu ye Ghana sabi ye di nya atwom ye da kan ye no atum ni ye praise no already nipa no so TV so promote azafo a wono ankasa ya za on Ghana fo yesu no en wakwaji adani ba sika hwa enye sika bia na obetimi adi ama ho to wo sika bi wo ho ma obedi enne wo se ho ma asem da na wi asade ba kope na mnim sika kase a yagye emfa nipa nkwanim gu asem nemum sika keto na di nipa kwa hwiasem enne hwe America so ma yimpa ne afiri ni ha o ma yimpa ne mama sa wo ye obi a ho ka wo no abusunya no anka mo be yentem akohwehwe maame na tira kwan na nge wo ye no akodane ne yema sabi nipa yare ni minimu ha amana masabe mpompo bia nkobo hu saa ni trot na odi TV so hey na nkofo ena no pe prince timinja prince wasena na ebire bi kura ni pass mesim ye say voice note bi kan se mebrebe sha kumasifo no won kumawood stars ne actresses no ebinom I don't know minim de omo pen wo wi ase so omne ho an ekọ competition hwew enne obi sika ho hwe ne ato obi sika ho hwe de wahunu emfanya nsakwan ni obi sika wa bra woni hu tumi woni hu aduro woni hu akade na obeka kra wasa di na temasa aka ho ti ma amene se na hu ahi me metre tutu same ya dani ne voice na wadi TV ne so yes azan adwuma no e promote nkofo wadi ye bie no I'll make sure something junction what abeto so ti me ka samu ya tena ma no wontie ni bane kwan no wonam so no wodidie no eno na me kire no ne no ene de na kodu asama ado no wa bre wa asase su o san ko bre wa asama ado because obi mfifire ni obi moja ebedi odie mu afanade ye ma no ene kwan na wode nam so ya ade ni nyina so ya ade eye krono typically krono
ayaza wonim sa ade na ayaza obehu tutu no ati TV so lotto number ena minim no ena o yesei no no ankasa so prankofo no mo ye azan tutu ne black and wobo I think so no born more than 4 TV stations were Ghana ha sha sikara woji ya odu nsese ubu a so de daka sakase mu no hwa wiase de obedura tiri do nyame sikara wadi a wo so de wiase wadura tiri no kro no sika o enye sika papa azan sika o enye sika papa me da bia me kasa hwe nipa wonam nyansa kwan so nya sika wurade mani nyansa ni mudiye mani de yusu sika no de wonam kwampone so nam kwan sia kwan so be yusu sika na se no kwa Muntie obi si na tutu ya advert na ma o nya no kre tutu yo obi na nani brisika tutu na nani brisika mo nya nka no kre nkyere na maame no because aye na aba no sabe nya ono nkwa na ye Ghana fo nyina yiye yes eye Ghana fo nyina yiye ne banani briska wade ji nkofo bi sika wade sande bra na men sande man ejabo afo lo to namba bra nipa da sani o so nkopa dwuma anye wo de TV so na betena bebu nkofo afa so wo beza nkofo me se wo be hia dan ni e wono na duro eni bosome hwa si kama wo de waji so yo sofo so yo malam so yo dunsini so yo konfo na wo de wo dun se subu so wo de wo ye sikani wo yo mama odefuo mu obrempon me se de tam kam wo be regret wo wi ase a wo ba ya utibua na utibua bedi in fact I am very very disappointed say ma me si tutu si wo call baby okoye no yesi kumawood fo na atu na duro kumawood sebi tutu ono wo ye kumawood no e dia de papa be pa na wo ye e wo kumawood sinikuo ni mu ati papa be na wo ye na sebi eja kotu ye ntu na du kodon cancel we ye ntu na du otase sikani bre e do wu afa sikani bre e do wu afa tutu started na ho bo mine no de na ho bo na mine no o start ya na mine trend the whole work no start is wo ye bi te durum na bi no ono ankasa tutu ni program na wo ye no upon TV station be pro for kra aduro na nipa na wo de wo kwa akobọ na wo no ne tire se kwan se ne ye faso be yiye no ni ba bi wonam mi kasa isabe mpradiasa meli ha ya kwan onko bi da togwa wo fa fitire ya waduri kwan onko bi da kampesa wo mom ko India ni Benin na sefo ko penuro obetimi no ho abo wo mo hwa du obi ye wuye no obi ye nyankwa du obi ye nyankwa no obi ye wuye du obi ye di yiye no ko ye bia wo do nko betwa so wiase se nyewu se da ho no enye sa na tie wiase se nyewu se da ho no ne se nye sa na tie ene hwewu according to mame 2 years ni babeduru am we will look at ebra wo fam what I want to mention program no I say me can the tune for Jimmy free akọ for Jimmy for free ha me tia so wo fuo na bu na ten aka say this time we be dim kwase asem na wu am ma be praise you abaye kokoasa nya atwom yet say de Ghana fo ye no Ghana fo ni bi nim even kumawood fo no ono ankasa sabi ni nua na wo se tutu wuto no so wonim se ni nua no
no yes send the bra na men send the man and na wo ye on one kasa nim se ni nua no no yes send the bra na men send the man send the bra na men send the man o send 2,000 o benya 10,000 no baba si asabe wasina na me dwetire ne 500 cedi o me pesika na ahyem na me send this kai na me free tutu de we wasi edi mate mo betimi akwaji sika na ma me na me se ma me ne hwan sabe wo de ade ikosi wan kan kire me o mama ne na me de na me kwaje next time no ma wani ada ho ma me se na metse boy ne se me ya dani me di embargo beto ne voice ne so me wi ama kanachia ma na kwasama do it is ama me na anya very careful no anko frɛ ne ba ne sama ne wan hunu kura wasɛm ne mu a obefa funu ne ba kwakosie wo fie ho no wan hwɛ a nipa be wu wo fie ho no obeda be gene ho abahu sɛ ɛde na ɛkɔso dwen nti ase da anabodi blessings fa kwasi yakowate uyu dwan pa hwe nyansa ye ka dwen satira ho asem na atiro so ye bi agyae so ye san kofo ni bi no aba betena be commenting kwasi ya comment agyae ne ani abone pa sabi mpradua sanya de ye hwehwe ne ne ye pe ene se kasa de wi besi batasi awie asem ne base ya na sabi ye nyina edi tu ye hofo ye nyina ye de ye futu inti tutu na dwuma no wo ye ne se wono no ye sende bra na men sende ma ono interview loto ayifo ne keke ne die ye sende bra na men sende ma me asem nka bi but me hwe ne ma me interview o kasa an ne ban so ko baabi ne yeso obi na ato na duro kumawood mu no na me se ne bayi nipa na okọ no ho no mo woni hu ade ye ohun ade ye nipa na okọ no ho no wode asuma sema hinta no and onu atutu susu ni mkofo asabe wati wo musika wo TV stations wo onu ankasa nim tu onu sesebe na omofre kra de wi omosi di atem de wo omanu si ya no omanu si ya no bitonyame omanu wa ya obedi watema ma na hu say yes ateni ebia wura wodiem onu na je usika no awo ka no wanya bote no wasanya supaw de wedi watem what you say e kai se tutu kotra kwaku manu platform so na wo ye interview oni kwaku bi hwe ne nsema wo kan nyina ne ho se obi a wasakira na dwen saa 3 years nie na tutu ma me se wa yale adadem na ne nyina tutu na na ebre ni scan saa time no afa na tutu di ne hu awura mu wo yes adwuma ni bisa ne bra na mention ma before oni agabo am na start here lotto numbers tutu sabi obi na aba fa wo sabi be interview no na onim o ma penipa ni bebre ayo mo ankasa nkrofo ene nipa ba ko betimi afre 5 times the program ni se ye bon wo TV ni so be se 1 hour nipa ba ko be fre ebi wo 10 times oh nana wadawra ma that say woman lotto number na me di ye obehuna tututu won waje hu after the last minute tutu ni no akwa sende bra na me sende ma omu tutu betimi atena se he sabi aboa na efred kotere wo se di woto boa bo ne hunya na hi se di ogira nche ye wadi tire nyame adom ukita fame oto ani pato uka ani patie fire de papa fire at the papa na guradi nshiraw
nemum emfa nkwatena TV so mfa nia danse kurumu egwom ne die enim die nipa no betumi aye die nipa no tumi nye nkwatena TV so nkoka me no ma frɛ nana wada mama wona mde na tu o ma tu bedi o obati bla 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 some basa ya jinkofu sika bunkofu sika because Ghana adia ye friend law enya dwuma no mo ampanimfo ya sabe ye hwe NCA su sabe mpanimfo bi om ya police fo mo okrom a ye nyina bi do na do mo nsa hyase ya me ka we ya unti machimi o me ka no kre na dia kire mo bi wu abekọ mi wu ne me konne. Yes, Mimi wouldn't. I'll go today. Because when they say Jimmy for what he said, who no cry, I will drown it. Now, Sabi in prayer, as I'm the crash, me, mammy, as I'm the baby, Mako, Yam, another. Today, I say something another. Ibsa. As I'm the crash, me, mammy, I see. But me, Mako, Yam, another. No cry. Here, no cry. Yeah. Na wotiwa wotimu sade ya wuye paade enam so man kofu yale eda nipa di send this kanu o receive ye da na wo frɛ na udi na tem sa kan sa da na nipa ni nya pressure o twahwe ye wawu obi anya stroke ti wo susu sa wo kum kofu na de watena asase so na ka sa wo nko na wo na ya bere wa udi unyansa bedidi wo fema awurade de ama wo de benante wo de bedidi awurade wo se hwe afede me bantem na mtimakatu ya se me di be mu di pa biala se ne enwuma sitiye so yo osofo so wo otumfuo so wo president akufuado so wo president vice president bawomio me say one day you face your judgment and you can never forget. Talking kind Bible no was me hu ahunwa kokoko no obiti ahuna no so Bible so dia tamu ba wufuo ne ate waten apuyi na wufuo na asamado yi ne dia baaye obiti me edu obi sika no afa hu adi but wontimi ni obi sika na umfa hu ni how possible. Uye ni petu sumo ni mmiri sika na sufu ni disikachi because sika bi wo ho bedi ni ne bato be fe na wo kyena sika bi wo ho ho asem ma ne bato wo kyena wo bebu ho konta ene akọ eba yare asa no so se ba ho wo di wadwin be si one side so wo face hospital wo be face ya time wo ni be ba ho so no because of say we azan na di nipa ni sika no de awerɛhoɔ ene ko wuo mu nti no because of say we azan na odi azan ni nyansa kwai na di nipa ni sika nti yarebɔ ne bɔ a esunsumu yade a na nyankopɔn adivert ko obi a sabi mpradia sa we azan konfo hɔ we azan malam ni hɔ na ɔno akobi wadi sika enu achi wa kan kwa samado a word to a wise is enough. Minim kumawood actors when be bro me say adwuma ni bi o se san gadget guy ba ko bi o rasta sa me wura finidin o ye rasta ni pa George ni mu nyina ye bi pa George ni mu nyina ye bi na wo sabe pa George hwe bebe wanyina duru hwe bebe watifie duru sa abrabo sabe turoro anya ohia koli abrabo wei azan abrabo wei etoda mtimi hwe pa George na mtimi nsa agume bo msi Bible si ni pa fie nyina ye aduoso ya kadi ani mu nyina ye yade obre ne atete ye sa me hu ahinka me boa me pa na nka metimi adu 70 years ya ka me nya 65 years anka masatira madwen sabe meti twedi ye so na mate sika ni bre so na mate niema bia ensem fata so na fa de me wu ya straight to heaven me ko ja Ghana a lot of celebrities no mo ha no ye face na ekita omo no omo mfa nya de papa wo
omo fa nya de papa pa George me so ka hu bi one guy bi oh on so twa kumawood omo do so sa guy no kra me kana sam de wotimi sheda esesa gadget no dia ko wura obi fie was say ni kumawood na mo de sabe mo de mu kosunya ya na sa awurade ma mo hu nyansa ne hu nim de no de mo de yen sa afa de mo de tire nipa bone kwan ya yemfa so mu nipa kwan yemfa so nzan nipa na wo twan wo bewu ni wawu biem oboni mu e de wo bekwa samado na wakobere wa samado na wakoda bonsam jema hu senie sabe ewi asete now Pa George this age also na TV so Pa George uti TV so now can some hey munko ebeye 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 me interview malambi o kuma se me pese me bonijin after the interview a lot of complaints na waji mi sika say na mi sika say na akodim na waji mi sika say me hwe na me say no edin hu ahima build ato ho no if I am not careful medi ati because I confirm you obi a we interview omo a omu tua pass na sofo no so so am wadwen am put sharp woni beba ho so no ne wono ne de nkofo azan sika tua oka no wono na wodi nkofo azan sika tua oka no untie o wono na wodi nkofo azan sika ni tua oka no wono ba bia ni na esi a wabɔ ne ho ban hu but we bisa ho say wona woto wono na wu mum na wotre nkofo sebe yamfo somebody kro ne suo guo no na somebody no mo suo no wo show ni sei no wo unim dia wo so he na wafa this time me tia me nin tokwasem ho time nin kwase asem ho time this time no ye nyiri ko ye nim ye move ko forward we will probably social media the opposite can be cut. The opposite yen be ye wasem. Susu mi modin. Asa dembu antimu abetete wontema. Ghana ha on sabi. Do onam kwam papa so anya sika no. Ni sika no e wo limit, e wo ni size. Do onam azane krono so anya ni sika. O si oni limit. What you see? So any limit. Me say, and you what mean so would you be sick of what you? Tutu ni wo na wawu no. E was a chere. Ehian hwehwemu. Ni wo no hian hwehwemu. Yes. Ihia enhwehwemu ni wuo no ihia enhwehwemu because waji obi 200 Ghana cedi nipa so de omfa manyame oya dani obepeska no so I don't know the reason why ya convoint me katere ne say na obi na atu adu okumawood mu asana me kan bi ani o no kura kwan da ho wo se nipa ne katere nipa na oda ne hoso no oso ne wonka ani yemi sa se empanie na nipa ni yiye no wanfante wu wajiska na sabe ukwaji sika ketua 200 cedis wei na wakwa akutua sabe homo na last minute asamando ato ne nsa afrawa na ne wiase ne obehwe ne obepeye no nyansa pa ne mfaso ewom no ene de hen nyansa ne ntiase ewom no ene de hen nyansa pa ewom no wa hefa ibisamo mumyenhwe yiye ni nsusu mesika ni bre ene social media no kasai kwabra ne sori ya Robert Trase no politirim no brunsam so no kansam every day or yes pose ni nyɛ social media com YouTube com nyanso so se on person obefa kwambone so na o se kwamba obefa kwamba so na se kwambone so na obefa no unya monetization me no kasai ne a lot of two YouTube platforms
YouTube for the job monetization free woman sem. Or say you be you when you $500. Or say you be you no when you $100. Or say you be you when you $200. And ne ya gin account, ya GB account of free woman sem, ya GB monetization. Obi crowd ye onye be da because a quino and ya kwampa a ya dream bonnet. Yes. Omientie tutu maame anu masem ne bi. Omientie bi. Aye ne pesuo so be kan kurate ne nua. But ade ye frɛ no kura no obi anti ase sesa bi se ye nton. Wana ka so se ye ton no kura. Ah. Ule muntie. Na on shouting. My tutu edine. That's it. I said, bear some fear, bear some uni. I'm a yari. It that came into me nanti. So no one near corner over and yet meant to be cut. To me, cash shame. Jim said, now to me, any Monday. I'll cast over. My friend, no, not just say, oh, my, not my friend, false. My friend, no answer. Now, my day for the Tommy chain. And the other comes after you, the friend was, not for Saturday. Or Uncle Sabu. And I'm afraid a bucket way. I'm so says, I was here, I'm say, oh, Yari. Until Bomadana Cotta for Corey, or Checkabra. And I'll create a fat arena. Koi. Fimitaya, many of them, mammy said. Just hear me a video one every. You made it you. You bid. Won't you? Utie mamma no. Says any better to the on one air show woman. The Adriana crown must say. It was so be set to send a tutu. Kumawood ni gu ye no. A dear Duma Pane say, what ye? Because they say Kumawood no, and in Monyama a free moon, Kumawood no, a ton swim, say, and Sabi, Monco, Mumma. It we are dying a win ye being a mess to be assumed so. Nanka tutu at them so, mammy, what a Roma. He said, yes, and the brother and send them out TV stations. Ye, the answer Zana, ye, and ye, Azana, ye, and Nassach and say. Yazan a wiemfuo oni biefuo ekunafuo enyanka enwisiafuo ekwan ye fa so de zan o mo ne se ye sheda pe obi obetimi asesa ne voice ye sheda kokope nwura mu ba bi ne de cameras akogu ni ya sheda akwasesa fake bebiri ni ye sika ne so na obi kura tibi sheda kokope obi container na wo de MTN fuo yi ahyem or the MTN for years, Musa, no say, well, send the same way was sending na a conversing of wagene. And no be and a name ye. None come I'm not to the banner for say, aye, tutu. A duma radio won't check. A duma radio be wouldn't him. A duma radio at over coffee as him. A duma weaver man what's the answer. And not here. Susu. I don't hear, Daddy. Eh? So you're about time. Uno banetie, unim na chassie. Uno banetie, unim kwan of fasu. Bisano, sikano de baye no, bisana sie. Kano de abesi fiono, bisasa obi dia na say on one dia. Or say on one dia bisana kwan of fasu koto kano. Ayo bata biasa de no matter how. Level wa ubanda would have didn't do a was said yes or better keno. Because ono na ye wasasi su nyame ono na ye wasasi su nyame to obetimi gyan ne ba to na sawram ne de yenso wo ne ba ne kupun kofo na wo de bi to nuro ma ne maame wo de bi to aduane ma ne maame ti time bia no wo de sai sika na wia ne maame na adwen itu ono ne de ye ne sai men cheke me ba no ene hwew according to maame no wan kase kire se tutu su okọ ba bi no okọ ba bi ne yesi ato na duru aya kwan na tu na duro big
dware yo bibia be bia no ta kure ko ye no mada na mfrɛ no e frɛ no Asante o se o yare pa o nam se wa yo chwa dadam nam se fani bra o se ma fa ka kura ye ba to mo ba no hu se ka na twem ko hospital kwansina ko ye ba se wa ye mre o ye so didi ya che nti wa na ko so mo fansi nye de insini so am se ene ko bone papa mani ye na ko iko ko bone papa mani nti anadwo be 8 na nsuo ni sai no hu chaka no asafa no ko papa o eso ba nya no oda afa no ko papa o ta kwa no ko no san bai na me se no se o ye boni nsuo yi die o timi kura afro soro etimi sifo na me tinfo ye die ba ade pa o Asante minim ade no woni minim o kwan ya hora moja ti nsuo kura wontimi ntwe wontimi nom na me se ni a chana pa be yan kwan kakra no akɔgye sama no eye nkwan wieye ono a be fie be da akora yi dem ha o de kwa wɔte Asante nye easy o yo nsase se nkwan no kora wo no ɛne ye 2 weeks as getting to 3 weeks ni nsuo kora bi kana 2 to 3 weeks ontimi no nsuo vote ke de scroll ehyem kora de hina no a na no nsuo sa ontimi ntwe pompo ne bona ya pompo mo ni mu ho nyemne no enhwene Didi no ntimi ni di ontimi no. ontimi no nsio ontimi ni hwe bet we sin die o se pa ni ai coke isi ni chesa akure yi hono do kono ye koto bi se bin ka akure ya no we sin ni Hai abusha asem na reho. Mami na o mai do se. e ma yetre onni penny anka mo me ma miensa onni ye penny na we ba ko shedem ho Di kan be chia no. na di obra dem Ona to so. no baba ko obara so watakra de So o me yef. me ma miensa o baba ko Ona ye penny ne papa ne wo no nko a awari egu ye sabe wo miensa to aso miensa so no o mu nua ba na tibi o papa ne ma adwa na pia we o mu aka no mu nua ba na papa ma isi ana o ba o fitafo oda na tutu eja ba wa echi. tutu o baba ko Ware ya na. wari ge bi da de ne ye o se rafeni o ran o fa ne tafo na wo ba ko na ge no akwetena o wa bu chi kro wa so bi Ti aka o ni akora. oni akora ne wa ha akora no kora ne mse wo hu se ne papa kora yare papa yare yi wo hu ne da jakra no be 9 years Na na be. be ma Abusha fo na di aba no akora no. Ase. adne to papa no Abusha fo na di atu ye no. We di enyo mu kwa na hwe ade. Ghana enyina movie fo nyumtofo adofo yenyina ahwe ade. Mama na wo te sei. intimi nante and I planned there more than 3 years intimi nante ono ma na hwami ya be way intimi sare nante intimi ya hwe se me dio se me no wo just was say No sei so na fofi anto atai. Ti nti acha kura ya na wotwi bi obekuru mu ha ti me friend no a no say dey minima de kura be de bedanat minni
na 2-3 weeks no ada na ma fa baby to one na mo asofo na obi ho me say 2-3 weeks doctor for one kura ye ne dia mamu say bia bibi koso ono akwala no oba de yi mo no na asem ne say yesu obi na ayede ato ne do onu a o say no ti nam kan say hui no santi yesu obi na ato ne do eye o say movie no oye no obi ato ne do nti wani akoye small boy me bay wani no koy baby kura okoye no man ko bi ama akoye kire say eni pakro no yi mpane e free wow ni minim panie best at 9 tambo sa nto wa tanto ri mia meni ya gabi akure ni yo kure ya na bu mama ni o sa nto ri mia meni ya gabi panie am se panie wo se panie de pama de ti wono o se no ana on nim de course ti bikata akure se oni pa ko na wi ne bi na he fan ko hospital o ja se no ko hospital so ofi ya fiata mama shomode yesro yin say wa hwade kese Montieu, maame no ankasa num tom. Ɔse ne ba ɔsɛe kɔ baabi, ne yɛse eyiwo bi na ato na duro. Ɔte ase. Wɔse ne ba ne kɔ baabi, ne yɛse obi na ato na duro mmɔ yi mpane efre ne mu. De ba na dwuma bɛn no wɔyɛ. Ɔyɛ sende bra na men sende ma. Sende. O sende 100 cedis, benya 1000 cedis. Mesi monko hwehwe ni wuo ni monko frɛ ne saman ono abɛtse wo sɛ ba me wadawroma eye sei ni sei na mekoyeye mamu masha be nipa bi nyanyi atwem ɔte ase ne yanka ne korɛ owu ye praise no me pese nyansa ni bi mfafo no nka nkyɛ nse papa ye fra pa George sɛ adwuma na ɔde hu akɔwura mu no dai wo ye panini odu mpanim fie so obi a obehu so wo yes adwuma ni bi o yes star o yes celebrity chese kumawood actor o na yes adwuma no nye se azafo no ahenhan wo mabobo o mo pa na ye yi interview ari de akoto TV so na ye pu nkofo ti nkofo sika o wa kan wa no se wo no de sebe o ya advert wo una kita face nsi ye advert na ye yi a adana nipa na nkasa wo no komfo no wa ampe obi aye na busuani ne papa wo ho ne maame wo ho ne nua wo ho na wo no wo be fa na so de obedie nti ni obedie nti o ene hwe ama bi sa se wiase se onipa wo nya wiase ne ma nyina na sa wo hwe wo kra e de amfa so na wo so Ese me to de efrem na hu an yeso du sister kwaji skadro na se ya boa ba na beka saa nyansani nka mo asem ejimifo na beka saa nyansani nka saa asem na nipa na akra na wo ka saa asem mo de mo hwe nanim ne ho ne yobia o de ti social media abrabo tese ewiase abrabo papa yedie e desikire wo asase so asebe nkofo bra yenya bidie no wono de ofra na atiasan because natural ne intro otitwa funkofo so doso me chia reverend obofo yere oba penny queen sierra I greet you uradi sha no nya okese no mpija wo anse nkofo bi sam na nadai obofo ama uska he Fasa wa dream se social media ha yentra nkwa wieye wo ene yense yedi nkwa wieye yenko nkwa wieye eka won kuna nkada bi ati social media ne am send ma wo ya ade bi a masa because obi ko titi mo rem ko send nim fifre fa ma wo na wo se obama ye yasam na ye kan ye ni evidence from ye de ni evidence ye pick the angle na free ohun ahia asem na o kan for the positive aspect first.
say I didn't know why it could be true. You we are about the negative aspect no so. It now you call the positive aspect. It's man na me no. Tutu di no ko rem no. Send the man na me send the man. Na me ko send them receipts na 200 cedis man. Na me ma 2000 na 1000. In fact, sir, kind of life no pa because who this amount no. E dey tin also ka che bi se onye dey. On send say na wo so nipa na wo so dey 100 cedis kwa ko 10 million no. Wo adwuma be na so ya ma company na akoye saade no. Sometimes ye wo nipa bi wo wiase a wo se me adwene da fie. Ya ma ya adwene sabi nyansa ba mu kakra because you say nsa anya adwuma enidi na wo gina woni aka che say send 10 cedi a wo be di 10 million 1 million be di 10 million na e die adufuru penko a business ben o mo de koye o mo pese ska na mamo ye didi o mo enfa ni o because me hu say set people no adufuru pe but now as a reputable respectable person and then social media ade na directors and stars na ma bani nyina ase ubehu na we de no akodwon konfo ubehu na we de no akoye we ade adwuma no munya bi nya bi wa mi ya me da se e ba se kumawood adwuma no e collapse e ba afọ e ma afọ megu oh tie adwuma no engui they say YouTube you very good adwuma no e o YouTube social media all networks Beko Facebook all network go MTN for ka ho ana MTN for ka ho for me ka go straight to the point social media so enti sa yenyuma na aba form na me lusu sika enti say na me de ho wura akonfo na se ade ti na konfo nko na me mu ade konfo nko na me sika na tie on say konfo owo no mi ono okwa o se obi afa bi ase ibre me na me nyinya nkama de ade ti na wo ngoye bi me no me di gidie eniwo ene die nti na wo so ni gidie kodi ho na be sure say let say ya du furu pe honhom suban na awurawura bi mu sabe pepe ne tie eti die nti na me the angle of ho hi die no ho na ma adwene ko say e die nti na as young guy I learned say on kwakwa abrochiri aba very good be na friend abrochiri ba no me ko me friend ene to share say tutu so waba adwuma no o say dey kofom de yes but no mu kakra no ni di e kire kakra ya dey ye wo asa ye wo obran mu o ya sua twi ka o de wa asase so ye de obran mu a ye dey ye boy kakra but for say ufiti prekope e pause moja na dey ye de ba so akabenaza wo wi ne kakra na hwene de nyame dey ye apja yes o ba ko di na chi afena many ba mo so de otofo achi na be tutu sa bie we ya wo ye no emwo e ya za e ya kro no ade two film me tutu fu ebre tu find day tutu afa so fa 1,90,000 400,000 wa ka obeye e ya za de na minwa ne dey e ye na wi so we ku sele ni fifire na go pen kakra a obedi na o check no o da no na o just carry film se ma na o dia obenya ahoto atena se ubenya ahoto afra so we angle we e ka no e the aspect of asema wo hu ahi kan ye and you react on it from that angle then for the other aspect of it say hu ahi unua no hu se unua na yera no adenti na o ti ase no one ma social media ameka na wawu afa na aba social media beka e ho na me pese me hu adenti na no sa time no ohu ahi one ma social media ameka se na tutu na wo ya azan maami bi na ye say at least enka yen the bloggers ni nkofo e wa abonten no enka we would have blogged it out and I say ke beka ama tutu ne bi befa na asum ama ehu ana say bibi kakra bi kra be push no ama na sesa na adwene but here is the case say we na afa no abetena aka kire say tutu say ni say me to me personally no me hu say na tutu ye pol e ye friends a lot of business ni bi but me njintum say bibi e na ewo ni wuo no wayare en wawu adenti na da bia de bibia de spiritual things na back ne masa right o se bia so ti bia se na do ko bra bibi mi say ya oh bibi e betu bia no ye de ade ko le go nyam di shira yes no na be there and no suspect so we na ede akun make say bia na mari na bi na ede achiu akun because as a Ghana han they say ni apeke ade bi say obi awu ya anya baifo a obi na akunu adan anya obi a baifo na ede akunu no ade esu a ede titi ebi nu ene me so ede ebi mu su gina so ede e ka sa asem no ede kire wo mo be say amemi nu mi ti wo yi a ye ko join that you know
okotism ayi ya ko don ni bi sabi mi wo be ka che me se me don okot there be mi wo be ka che se me ko bosom so there be na ko tu mi ka na ko na bosom so na ko ko se esuma bi ase na ko wu ade ase ne be ka che se suma na eku so enti ni me bi wo no ma ye hweye na extra sem no e do wo ne nam minya se o te sa me sraw hwa kwan ye na twe ho afiri ho no mo na dati bi no obi nim gere den e be ba so woni de firi asoro ba opera de da de chebi na wa hye na wa twe ho agina ye because the livia sene ko no won susu se won hin views no open ti no de be create sa prank we to nya won yin so me won so ade won yin e de aba a wo ka no so won yin enim say tutu won we obi na eku no e want me aye den akọ family tutu ebusu say na aye den e ko so na afa die afa ya wato form no na no okoda din no mo say egu nanim ase ase ne reputation de me ya no Tutu is a legend. Why a legend and he need to be celebrated. And yes. If possible, Ghana, your president Betiasa and he need to be laid to a friend and penny for a friend a square a yes, because by a legend. Movies Tutu, and they are back out, and they are too powerful. And your movies get to Tutu play in the movie industry, and yet Makatwa. Such a legend way, Obewu, near Sena Chiqua. Sana Benanyakun family. So, Mamma money and Yadina, and at the end of the day, Benad Nyaku Wuyano, Kanachia Puto. Ubiaki can something, and I be for the Kuno, and I win any say, afraid near the Ashisha, the Koshisha, any mamma, a Christina winning. I didn't be to be a portion blames, sir. Obi are crying and say, Beko hospital go treating no. Near the spiritual backing at 2 and the whom myself, yet the whom myself, son, any pano. But second matter, Yakumawood. For my boy Chitakra, after never been. Me too. Because there may be one, a coso, Kumawood, and you try a bit the same. A bit saying you've been a plan so, let's try playing run an Amazon, and yeah, or that's a I can't say no, yeah, no, just we are nothing out. Never can say, I said this a queen. It's been a near many bits, says it. A bit aside, check the million, Tutu, check off us. I can't say one at the other. It did not remember some say one into him to bush any Anna. Auntie Cassam went to go to me, I don't know, as a BBI per se, you might be BI public on social media. As a 2 million per se, see how social media. That is where I'm having the problem. As we been in a year crack or down, person be or back can social media, say, my name is die that trade. Adam, I didn't hear abuse their platform, hard driver, server, YouTube, server, and Yemen Gusono. A bedu level ain't mean contain stupidity, no. It cannot contain our stupidity. At a later time, YouTube will start deleting some content free YouTube because the kind of content that this swallow. I know what didn't. Because you say we are count on now. A producer position, a cat friend, one in the Kasai, who called the family, who got 2 money. One year some more kind of say or friend one fat. May say so friend on one fat agreed. But why social media? Say we woo. Why at this time no was so better than social media? So be good moving. And then now money lay to rest in peace. Say no over top pressure for fraud. And your mother of Tutu. She age, my mini age you do. Oh, piano to the early grave. Because all the year of front neighbor urano. Send me bay, a dear win one pay, and he says, Adena, and you to Naban, ye pedebia, or beware, per se, before fraud. And 2 catch and said, but that meaning now, friend, our own fan. One but that meaning a friend now offer. I didn't know we will be fun, the personal thing, because a near mammy and said that be me a programmer, body shaming, sickness. Me fans, I name my near money, the said body shaming in Nipper Driana or Gina Home. And now on in a born home. Nyankopon na ye ne sa enti se wo pe wo asem bi kura kan
and fa body shaming enka ho sickness yare yensere because and then na wo nante ahode na kire bi it could be you na ode yade tag wo nua ba abra wonyare enkura ka no ho. Did you think about the reputation in the family? Did you think say ne masu benyina behwe sa video no omu be kosuku ami abeka che omu say sa nkura we mu maami abobodam abra omu modam? What kind of stupidity is that? Identity the social media ni yan kwasasam sa. Minia chira wadwene na ade aga na ye no hwe wa bet de ma mi wo say again nsem o kan ni yan tro no say me personally me part me won video bi a me ko twa music video bi music video no Inshiraba Perpetua me chiao were a gospel musician Inshiraba Perpetua he was featuring brother Sammy ye ko twa video no personally part was on the set men I'm directing here she was on the set obesai I was set no so after was on mini no I've been seeing her out to say free laptop ayi ho no ya tonsu laptop online no free ho na even nka ampasa again na bodama and also don't know nti ka ba betra social media gu na mas menu ya kire wadwe menu ya nsema e ko so nyina no e me ya me ra wo pa yes se obi more dam hwenye nipa no na wotimi ba social media e na musika wo penti wotimi ka che nipa no se wabodam wo yale na edam e ya depa edam bo no e ya depa hwe ye nwa no mo ba social media na mo de konfon se mo ba wono mo na asem nya no kre na wo nie na evidence bia na wo na se wo pe usika enti oba no be kreti oba kreti nti e ho na no tu nipa no so se na eden e ko gesi nipa no hwe ye mo me hwe ye pa e ho no mo na wiase wo no yesi aba obedua no e no na ba eden obetwa wo ka se me se e dia tu nipa no so no ka mo se nipa no wo ma yes and the pan or ma yes and the mesu so a mu se ochina ne baba nyini na the mam ko nyini no ko video no we say dey besie e dia sam and the besie me ba any pan o make that statement no me say kapat no o see the pan court me I don't know me personally me say as a be any pan part o mo beef e ti me na sere part say o say what the secret na me ba on time cool on for secret some part are there and say so only secret be bring it out on famla so part secret bring it out because they all can ya bro and some are work can I say obia and I say opeso create bibi to ho just for views but I think say it's high time as stupidity we must stop it's high time as kind of enema we no we have to stop it no baby maintain me be ase so how come say any power more than hwenye no itipa no onya donkey ono no kofo bibi na utimi ko create to say wabodam just like that na social media na ugu na enu ase personally me who say the lady epic trending and then empanifo ni be celebrities ni be create me ka say me ko bifu yi me bifu na no yi ba obetrend e bi betu musician bi a me be se me boni bi o se di matem keke na yemfan trend video enti Ghana is high time baby de abedura no obi timi ka say di matem na memfan trend hwe baby a de level abedu anim guase poto I was saying nipa ehwe makwanyi no mosesa efili eye ho because we na oni ni na mo ma wo yese no enfa so bia ni so be boa enfa so bia ni so be boa because me didn't say they are okay kind of corner wa hwe ya de be fo be face no onya defo o se part so onye obi anani emere sa wo personal de minimum part no onye obi anani emere part na ni edene papa personally na ni edene eno ade o says one for security na ma ene de besi enti security na wo se wo just bring it out ya bremu ne sa kind of social media unnecessary hype na mo de ba no my ya man na ye the obi the content to okra people don't want to watch because
onim se henkofo o mu de ba beto no e ba hwehwe mu nyina be wie no na no kure bi anim na minya me misu se gene timi afa any proof bia e fa part one bia or say part so e dey e from na kwan so. Yes, that was what I was thinking, is a part family in the bay. But I see that so more relaxing because I wasn't going to see you girl no. Now we a defamatory of character. What good any mass? What good a family in this way? Until now no. Also must see you no. Sir, must see you no more bone damage. Sir, what good family in any mass? Without any proof, because we need evidence behind and some no. I bet to appetit was so about them. To come and prove yourself. Shire baby or board dam, baby or call run hot to ya or got to say, what board dam or ye lunatic no. Come and show. So why to me and show the Lord deals with you. Yes. So what in your mama show any evidence? Yeah. I was saying, family near day, anybody. Because if you are saying, what to me, and through fear, and go be fear, or catch and say, if fear are done for fear. Because you are yeah, no kwaso no ya ga no no ne kwaso no that's just a part the family ide abodam according to this is every ma celebrity stars na amaba no se munua bi free ma on tutu de na mpese meka se munua bi free ma eya mon kata na chi na e kan sa ne se nyese mun ko sie ni yo mon kata na chi ni se eya interviews no mon tutuma no na ale kakakra mokotena social media ne baby ensema enwose mo kan the public cry na mo ka na enkofo mo gina chire no mo pay for views nti no mo so capture eno dey caption no mo dey tarnish the image of the person poto. What would you benefit say obe say unu echi to get views? What would you benefit? Winya ene man sam ne nyetenten the trending news ne twa short well last word ne futu adbe mane and masse me twa to na me dey ma eye Ghana for especially kumawood for me say assembly eto ye ya ye kata ya ye nto ya no na maka nareka thank you ye to ya no nareka kakra nye se bia no se ba bontene because Tutu we onye ni paketwa I know Tutu we a legend wono ne match no nyina e Bernard Nyakom match ni nyina e legend e wo se hwe Michael Jackson wu yi America my museum kese okokopɛ so okopɛ the body okopɛ baby esie no kura otuaka bere mu se ho se Ghana ye legend ben na wu a okopɛ baby kura esie no kura we hu obu okura baby owu no agento mu ne eyi wu ni nyina na wo ho ma kira kwan kura wo hu baby o mo because when ye nkata o machi eyi titi owu ye hwe ene wo nte no ho asem kura bi o minim se esie no se esie no I don't know. Your legends must serve the nation, but to move on much in poto. Especially the unity has not been one. Kachi now brought from Bekama. I have it. The unity has not been what? Yenya Brakachi. Massa, many abre seriously. Who said them city from many abre pa? The patch say, O'Donnell, unity of Donald. He's a new war. Although say get it na ni nyade ba akono sa odo no eniwo because ene na me no wase be ba obo se me nua bi eja cha na ni age no obo se bibi ni isu a na ni nua bi ho kire no eso forest na tesa abrofo ntisa o obi a bibifo ase pen yes amasa me ni achi ame nko ni anto bom all the same no me chia me fancy na yes madofo Sister Fafa, what me can me chia o. Just answer now be ye no what chia adofo nyina no ara. Ya chia adofo nyina. So long before GSTV the name still remain above for back up. And then aha na edu dwumadi ne kwa wie ye da wase se wahwe adi echi ne adi nkomo ne nyina bedu. Media make answer subscribe to the channel OB4 GSTV. Comment section no comment it. Na kire wadwene. Ne anko ye ni de ko ye nyina fato because wo hia and na yen eso hu hia. Nyame share say we spend your time with us. God bless you and bye bye. Listen, Chiano. Chiano,